Анда азыр ушул эле чыгарманы кошо ойноп берүүгө кандай карайсыздар? Кошолор менен бирге Кыргызстан музыканттары ушул эле чыгарманы. I enjoy this moment 100, 200, 300, 400,000%. I like and enjoy So now, with the people from the country, from Kyrgyzstan, thank you for this chance. Thank you for you, to everybody. La la